mu buzima hari abantu bajya kunywa inzoga ari abasivile ariko bamara gusinda bakaba abasirikare. Ye mu busanzwe ndi umukanishi, hari abajama dukorana ebana mbambizi icupa rya mbere bari ngo ari abasivile, irya kabiri ari abasivile, irya gatatu ugatomva ngo ngiye ngo banyita koroneli runaka. None ejo bundi hari watwishe ngo wapi ngo koroneli ngo nago nyitwa koroneli, ngo basigaye banyita ngo brigadier general. Vuga ni blo. None ejo bundi twagiye kunywa turasinda, batangira gusinda bavuga ngo turi abasirikare, bashirishamo za ndirimbo za kamajeshi. Ebana ahantu hose bose bavuze ati aba bantu abasirikare koko. Noneho mwako kabari harimo abasirikare banyabo basohokeyemo. Noneho urabizi abasirikare bafite ukuntu iyo babonye bagenzi babo bari ahantu bizihiwe nabo bagenda kubafasha bakizirwana nabo. Ebana badusanga ahantu twari turabyina turizirwa, hageze akanya umusirikare wari ubakuriye aravuga ati noneho reka twibwirane nk'abasirikare. Aravuga ati twebwe turi task force, turi bateye irwanira ku butaka. Abasinzi rero burafite ukuntu tugira confidence. Natwe umwe muri twahitagara ngo natwe ngo turi drunk force, ngo turi bateye irwanira mu tubari za Green Lounge baratuzi, mu gisimenti baratuzi, eba za Tamutama hose baratuzi, nitwe bahafashe.